chibai ule march ni thum mani a Russia in Ukraine arun nakal zela Russian force te chuan Ukraine major city zingami Kherson an lata Russia sipai ten ma an son zela Russia hian International Criminal Court di heika thu buai aneyangem ti an thlir ta thup mai Trump papo ron tong chuakin Ukraine president afak le rualin US chu engram ma in anza in an hlau to lo ati mia mai Ukraine lam thu thar ngai thaang Ukraine port city of Mariupol chu Russia sipai ten an hual vek to a an mang ang chuan BBC nena an mang an thu an hril runga tani Russia bompua ka wangin power supply a omlova tui supply a omlo bok nen an mang ang tak zetani Maxim Skorobohets kumsom ni pasari mi IT developer chuan apile pu te chu in nuaya abi ruk puya tuili tarnga chau kan nei to ti in mang ang takin asoyani apile pu te hi kumsom riat chuang ve ve an ni to le ngalani Mariupol hi Russia target lian tak pakhat ania hei hi Russia in an lak vai chuan Russian beket separatist force te chuan Crimea atangin Russia sipai te an ron zom hal wat theidon ani Russia Defense Ministry chuan vo in khan mi pui te chu an sahim na tura in thiar fi hlim na hun asiam saka ma se Ukraine mi pui te hi tuma an tlan chedu lawani Ukraine Chernihiv oil depot chu akang hluwa maya heta hian fuel tank paruk omin he oil tank pakhat zel hian cubic meter sanga adongani helai Russia in an be awang hian thile hliaman omem ti ero ala riat lo Bangladesh flagship Samridu ti chu port of Olbia a ka fu ni in Bangladesh mi pakhat athia he thil puak pahni te hi Russia missile ka fu nge ti an la soifak theilo na in Russia ka ni nge turin khovelin aring ani former president Trump chu Fox host Maria Bertimoro in a interviewa Russia Ukraine invasion thlen chan chu America in lo le za akai lo wangani ati Trump chuan Ukraine president Zelensky afak le ani Trump chuan Joe Biden hian Vladimir Putin le Chinese president Xi Jinping te ang hi chu khong taka adorangai Russia in nisari zet Ukraine beito crimes against humanity hi la or thei buaina lian per kan nei chu kan president hi ani America ram hi tu ma in anza to lo rin a in Russia hi ankal thuingam tlat Russia in Ukraine te hetizat athat hi to pahunta United States hian za a hlo to lo United States hian ngatinge ma kan lak mi lo le Russia in Holocaust mun hial an bomania Zelensky hi mi huaisen tak ani eng ma ti suala nei lo Zelensky warzon hi ka khet chiang mi huaisen tak ani ama hian mi ne theina anga le thudik asoi thin ti ina fak le ani Germany in Russia pipeline Nord Stream 2 an rem awangin an buai tan meka Europa gas man asang chakle a oil barrel khat chu US dollar zale som akai to ani London Stock Exchange chuan farm som ni pasari zat Russia nena in kai noi trade chu ati to pa company an rem singa hian EN Lacoil Polias te antela Chelsea nei tu pa Roman Abramovich telna minor efras za a som ni pakwa share ane ina po remzinga hian atelani Sberbank Russia biggest lender po European market atang hian ain nuk dog bok Kherson Mayor Igor Kolikev report dan chuan Russia hian Black Sea port of Kherson Sarkar building anla ti ina soi Russia sipai te chuan Ukraine nuclear plant lian per an hual to a na thok tu te chu ho turin an hrila Ukrainian civil mi zathum somnga an thito ani Ukrainian Russia troop sang sari don an thito anti lain Russia chuan an sipai zanga don or chau an thi ni in a report ve thungani Russia in Ukraine aruna tanga kar khat nuwa Ukraine major city zinga Kherson khopui chu Russian force te kuta atlu masabera heti mek lai hian Ukraine khopui lian pani Kiev le Kharkiv khopui te chu zan khua in van boruak lama tangin Russian Air Force 10 be pui thakin missile le bom mangin an chuzui tluta Ukraine capital Kiev rail station po an bom zinga hian telin
kif khopui rel manga tlan chiat san tum tu mipui tam tak chu khopui chua san theilovin an tang khang na sa hle ani regional capital Kherson city mayor chuan Kherson khopui chu Russian laka atluk thu hi Facebook kaltlangin thu chua siamina confirm to a mipui te chu an him jok nan Russian force te thu zom turang enin Putin soldier te po civilian te chunga silai chelek lo turin angen thu atar langbok tundin muna chuan Kherson khopui lai li chu Russian sipai le lir thei te chuan alua khat muk to ani Kherson khopui hi Russia force ten avaya an control thei ani ngat chuan Kherson khopui atanga khothlang lam mel za som ni panga Ukraine main port city le naval base Odessa chu Beizuya la turin Russia sipai te tan kong a olsam zual turangai ani Kherson city atluk nuwa nizan khan Crimea West Coast atangin Russia warship rual te chu tuipuya an cha chuang ngal ni tarlan ani US official te chuan Russian Navy ten tuipui lama tanga be na lian tham tak tuna tanga rei vaklova an kalpui don ni ina soya Ukraine main port le naval base poimo tak Odessa khopui chu din mun der thong taka ading me kani Ukraine mar thlang lama Chernihiv le Chimlam Mariupol khopui te po tun din muna Ukrainian sipai ten la control thei ram ma se Russian force ten an hual chep ne to hlemaya Mariupol mayor chuan Russian artillery te chuan khopui mun tam jok chu an sai phato ni in asoi nimin khan Ukraine khopui pani na Kharkiv Russian paratroopers te chu thak ni in be na satak athleng chho mek bok Russia in Ukraine aruna wanga an sahim nana an ram Ukraine tlan chiat san refugee mi nuai ruk sing sari sang sari anom to ni in UN refugee agency chuan ata langa Russia in Ukraine aruna wang hian oil man po soi to angina sang chho to hle a barrel khat man po US dollar za som atling chho to ani World Bank chuan Ukraine tan 8 package US dollar billion thum marwa mana hemia hian rang taka fan pek ngal tur US dollar million za thum som nga atel bokani Russia in Ukraine aruna wanga Ukraine atanga ral tlan zat chu makta duai tel antling chhota ni in BBC chuan atar lang ve thunga indona hlawa tlan chia te hian an ram Ukraine atangin an then omram an pan hloma heti lai hian civil mi engemozatin nunnan chan to bok US State Department chuan Russian President Vladimir Putin chu he indona awanga thisen chuan ale nunna chan na thleng mek chu ti top turin na tia Ukraine territory atanga asipai le ral thuamte lakir turin ati ani hemi chungchanga hian ni lai ni liam ta tlai lama khan US chuan thu chua asiama US hian he athu chua hian Russia chu thu dik tok lo rang media manga vordara apua Russia in Ukraine arun na chu Moscow thilti diklo ani thuatar langa Ukraine runna hian poisoi lo civil mi tanun na chan na satak athlenga nunaw mitam tak makta duai tel anram chu sanin anral tlanani ti US yana thu chu atar langbok Russia sipai ta chuan Kiev khopui chu an bitum chhotan le meka khopui dang te po an hual bet zela Russia sipai te missile ka chu awangin Kiev le Ukraine khopui danga te hian bompuak a in zui chho reng maya kang mei chuak na satakin azui zel boka khopui chung chu bompuak thom le mei alin akhat reng ani bermai US defense official lam soidanin Ukraine khopui pantu massive convoy Russian military vehicle te chu Kiev khopui nai to taka anding thup maya hei hi anlir theiten tui antlak chamwang ni in an soyani heti lai hian Ukrainian president Zelensky chuan nilai nikal ta zan laya anram mi le saten anram chana Russia laka an beilet na video chu tar langin an khole tuite chat na chu afak thuwa soyani Russia in International Criminal Court di heika thu buaya orangem International Criminal Court chuan Russia chat dan le hemi awanga poi khoi na thleng te chu investigation anei tanta a Russia hian di heika hian thu buai a or angem ti chu clear zui ani tabok
investigation nei tran chho me ka hian Ukraine civil mi tam tak te chu Russia hian abom ne soi te chu an endik dona ramsom ni pakwa zetin investigation nei an norna chu atakin kalpui tran anita ani Ukraine President Zelensky chuan Russia chuan war crime a or ngei turani atia an ram kho puilian pahni na Kharkiv bom na civilian tam tak an thi ani ati nilai ni kalta zana missile manga Ukraine kho pui Kiev beina thil puak thom arizingin aring hlenia soi ani a Russia missile te hian an target an fu chia le chia lo po he thu buat sai lai hian soi thei alani lo ti in BBC chuan atar lang nun na chan din mun le hliam thlengin chiang taka hriat thei alani lo bok advisor to Ukraine Interior Ministry soidanin missile te chuan infrastructure engemozat adeng chia ni ina soi atop nan Ricky Alcol ni thujiak ngai thale te ang fastest nuclear supersonic bomber Tu-160 Russia hian mangdonem Ukraine wara hian beisai ain Ukraine hi antrang rei tapian maya Putinan olsam taka alak mai rin ani laya tun thleng po a an khopui poimo ber alalak sak theilo hian ngai tu na thui tak min nei tir theu ome ma se kan hriat theu tur chu tun thleng hian Putina hian Russia ral thuam thaber ber ala manglova ala khek tlata hei hi achan hriat thei nilo ma se NATO anron inrol pal ani chuan chu tiang huna tan chuan ala khek niarin ani Ukraine olsam taka alak mai lo chan hi alang sar ber te zinga chuan Putina hi a overconfident ma wang nia hriat ani a tin a secretive lutuka Ukraine arun don thleng khan a general te taknial point Ukraine kha an run don ti an khelawa chu wangin Russia sipaitan in puwa chana plan tha an nei lawani ole chu tiang lam chu a hranin kan la soyanga tuna chuan Russia in aral thuam ala khek tlat zinga pakhat khovela abber ni hiala hriat hi I han soidon te ang world fastest nuclear supersonic bomber Tu-160 bi chianna Soviet hun laya siamani a khovel bomber thapera soi ani ma se Northrop Grumman B2 Spirit USA kha tluklo hret anga soi te po ani bok adik zok hriata harfu he bomber hi NATO chuan Blackjack ti in an kawa America mun poimo zong le khovel mun rang mun har salai ber per chu niam taka thok chung po in supersonic speed a chakin bom thei tura duan bi kani Mach 2.5 a chakin a thok theya a chunga mi pali an chuang theya pilot co-pilot bombardier and defensive system operator a call hi Kuznetsov NK-32 after burning turbofan engine pali lai ani a hetiang anga engine chak most powerful engine hi khovela combat aircraft an lamang mi lo nge ani intercontinental bomber ani angin atho theina ren si athui a boruaka atui thun theini ma se thun ngai khopin ala thlok lo fuel ton za som thum ma pai theya tui thun bel mi lo hian cruise speed in darkar som panga cholovina thlok thei bomber hian observe ke survey radar le Sopka Hill terrain following radar aneya leilam le van lama mi le tlang karami abitumin mel mate amu chat thei ani ama hi infrared signature le radarin amu thei lo tura siam ani a ma se hei hi amu thei lo top ero ani lo ni inan soi Russia Lieutenant General Igor Korov chuan he bomber hi radar ten amu thei lo zia asoina a April ni som ni panga sang ni parukhan US sector of the Arctic chu he bomber mang hian an lut rungai ti asoya US hian engma an relawati bomber chunga hian manrua waipon hi mun nia adana paina a oma mun khata ringot po hian waipon kezi sing ni akeng theyani chung ta chu thak chi te ani a tin nuclear missile dang te po pon lama chuan alakeng thei cheu bok azawa in ral thuam waipon kezi singli akeng theyani he bomber hi aman ato ema wangle a maintenance asan lutuk awangin
Russia hian tam tak anei lawa som paruk vel chok nei anga soi ni ma se he bomber hi upgrade ani a upgrade version hi Tu-160M anti ani sang ni som pali khan upgrade masak berchu Russia hian an mang an nei tan ani a khole computer le technology rang ta chu changkang thei ang pera upgrade zelani a he supersonic bomber man to le thachung chuang hi Russia chawin an neya midang le an phallo Russia economy chu nei to le western media howin an soi angin atul chelem lova a hau sakna apun zela wangin Putin apo a huang tau tel ani a Vladimir Putin chuan Tu-116M supersonic blackjack bomber hi somnga lai siam bel label turin thutluk na asiam dai to a an siam mek nge an nei bel to ti ero soi thei ani lo sang ni som pariat khan Russia in Venezuela a support zialan tirnan Venezuela a atum tira chu ringot po chu US khan a hua in a kheina sa em ani